Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukraina haberleri bugün yanvarının 28-i bazar ertesi күні. Ukrainaga yaralanılgan harbiy esir denizcilerinin sağlığı hakkında hala da tam malumat berilmedi. Denizcilerge karşı silah kullanılgan son yaralanılgan 3 denizciden ikisinde ellerinde madeni parçalar öylede kalmakta. Bokta öz Facebook sayfasında Yukarı Radanın vice-spikeri Irina Gerashchenko haber etti. Geçenlerde o Ukrayna ombudsmanı Lyudmila Denisova ile konuştu. Denisova denizcilerini ziyaret etmek için Rusiyaga barıp gelmege hazır olganını bildirdi. Ama Rusiyanın tahqiqat organları konuşup için izin vermeler. Şimdiki vakitte Kyiv Kızıl Hacı'nın komitetine ve Avrupa İnsan Hakları Komissarına Ukrayna denizcilerinin azad edilmede faal iştirak etmege ricasının müracaat edecek ola. Ayrıca Ukrayna Rusya'dan denizcilerinin sağlık hakkı hakkında malumat ve onların müstakil hekimlerge gösterilmesini talep etti. Esir denizcilerini himaye etken advokatlar takımının rehberi Nikolay Polozov yaralanılgan Ukrayna denizcilerinin Matroska Tishina tahqiqat tevqifxanasının tibbiyet bölügünden Lefortovo tahqiqat tevqifxanasına avuşturganları hakkında malumatını tasdiqladı. Onun sözlerine göre Andrei Artemonko, Andrei Eyder ve Vasil Soroka'nı da yanvarın 26'sında Cuma ertesi günü geçirgenler. Tahqiqatçı gün devamında yaralangan harbiy esir denizcilerinin advokatları için kirme izinini hazırlap Lefortovo tahqiqat tevqifxanasına yollamağa söz verdi. Kaydetmeliyimiz ki Lefortovo tahqiqat tevqifxanasında diğer Ukrayna denizcileri tutula. Tunevından basta hiç bir Ukrayna askeri elak olmadı. Novatashkovski civarında bir kere silah kullanğanı kaydetildi. Bu yerde Rus işgalcileri granat atqıç, iri kalibrli kurşun atqıç ve hafif silah kullanğanlar. Ukrayna Müdafaa Nazirliğinin malumatına göre Ukrayna askerleri de cevap olarak silah kullandılar. Rusya, Ukraynada prezident saylavları ötkерілген vaqtında vaziyetni stabilisizleştirmege planlaştıra. Şu cümleden provokasiyalar yardımı ile. Bokta Milli Polis rehberi Sergey Knyazyev bildirdi. Onun sözlerine göre kanun koruyucu organlar saylav kampaniyası vaqtında nizamның kefaleti için episi güçlerini bir yerge toplayacaklar. Kyiv bölgelerde endi bir sıra tedbirler gerçekleştirildi. Bunun ile hacker hücumlarına karşılık görmek için çereler kuruldu. Saylavlar vaktında saylav bölgelerinde 60 bin kanun koruyucu çalışacak. Bunun ile 850 resmi çetel gözeticinin iştirakı beklenili. Ukraynada prezidentinin saylavları martның 31'inde ötkerilecek. Saylav aldı kampaniyası 2018 senesi dekabrinin 31'inde başlandı. Devlet başı vazifesinin namzetlerinin cedveli fevral'ın 9'unda ilan edilecek. ЭПСУ мемлекетте 198 бөлге ve tahminen 30 bin yerli saylav комиссиясы olacak. Martның 22'sinden başlap olar yerleşken binalarını polis bütün gün devamında nezaret etip başlayacak. Bunun ile yerli saylav komissiyalarına saylav bültenler de polis iştirakının verilecek. Ankara şehrinde Ukrayna topluluğu başlıklarının koordinasyon müşaviresi ötkeriildi. Türkiye'deki Ukrayna elçiliği keçken senenin umumi yekununu çıkarmak için Ukrayna ve Kırım Tatar diasporalarının temsilcilerini topladı. Teşkilat başkaları keçken sene hesabatını takdim ettiler. Bundan gayrı koordinasyon şurasının yanı rehberi saylanıldı. Bu vazifege Marmari şehrinden Olena Topçu tayinlenildi. Toplaşıp vaktinde bir devlet halkara flashmobu geçirildi. Bu Türkiye'deki Ukrayna topluluğunun koordinasyon şurasının sayesinde geçirilgen endi 3. toplaşıvı. Bu öyle bir kuruluş olgan Türkiye'de resmi tarzda kaydetilgen episi teşkilatlar kiri. Bugün de böyle 12 teşkilat olar en çok Ukraynalılar yaşayan şehirde çalışa.
Украина вен Норвеж $1,5 миллиард башлангыч мукабелелер имзаладылар. Анлашма Украина иктисадиятына япылajak ятырымларга айт. Шу жүмледен альтернатив энергия мен балары она $800 миллион айралajak. Бақта Украина ве Норвеж баш назерлері Владимир Гройсман ве Эрна Сульсберг Ослода кечерілген бизнес форумы вақтында анлаштылар. Форумда Украинаға япылajak ятырымлары Норвеж еле IT чифтчілік ве энергетика сасындаки иш бірлік музыкере етілді. Біз ишбірлікке қол тұтамыз Украин денеше. Біз ятырымлар япмақ үшін бұйық имканларынен мемлекетеміз. Бізім ішіміз сәде иш адамлары өз бизнесі алып баралар. Оларға илерілемеге ярдым етеміз. Олардың муафақиятлері бізім мемлекетіміздің де муафақиедір. Гаагада уч катлы мескен бинанын бір қысмы авдарылып түшкені себебанден 9 адам яраланды. Базар Куноевдеки дейрелерінден бірісінде газ патлады. Эпысы евсекенлері тахлие етілді, чүнки бинанын дегер қысмы да дағылajағы телекесі бар. Ярлы хабер васталары білдіргеніне көре адамлар газ қоқысына патлав олмағанындан евел да шекеет етіп башлағанлар. Ама тешкеру вақтында газ қачыву белгіленілмеді. Жанлы сес 2018 екенленді. Ақмежет шайранды Жанлы сес истидат ярышының гала концерті олып кечті. Бала ярышының нетижелері белі олды. Бұтын Қырымдан умумен 31 бала финалға кечті. Истидат сайыплері ерве ойын намзетлігінде ярыштылар. Ғалиплер диплом ве экелчіклерден ғайры Фазыл Аметов фондундан мади бақшышларнен мүкафатландырылды. Біздің истидаты балаларымыз ақында пек çok şey айтмақ мүмкін, ама бұны қайт етмек істейм. Бұл истидаты балалар пек çok. Біз оларға бөле аңнатамыз, балалар. Сіз екінші турдан кечтіңіз, сіз финалдасыз. Бөле бұл güzel Жанлы сесін бұйық санасына тұра, сіз енді ғаліпсіз. Оның үшін көз яш олмасын демек, епсі ғаліп. Мен халқымыз үшін бұйық ғұрur исетем. Бөлеке бі ярышларда иштирак етіп ғалибе қазанмақ мүмкін олғаны үшін. Ачықчасына ярышта рақыпчилер пек күчлі еді. Біранда бір шей қазанмай жағыны білдедім. Мюнхендеки Куршун ату Дүния купасы этапында Украин Елена Костевич уч алтын медаль элде етті. 2014 сенесінің Олимпиада чемпионы ве Дүнияның 2 дефа чемпионы пневматик пыштавдан 10 метрлық атма ярышларының 2 финалында енді. Üçüncü медальны есе Олег Амельчук иле бераберлікті элде еттілер. Бұл ерде украинлер яны дүния рекордыны қырдылар, олар атып 488 ве уч бал топладылар. Бұл көстергіч еле олар әвелкі енішні аштылар. Әвелкі еніш сайыплері есе Русиялі Виталина Бацарашкина ве Артем Черноусов әділер. Үрметлі серджілер, бұл дақығаға бұл сонки хаберіміз әдіда чо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз, сағлықнен қалыңыз, ұзынызге мұқайт олыңыз, көрішкенже.